Nagabenta ki KHUBOR baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khublai phi baro kinigilong ki KHUBOR baman takasni. Mentakasnem jong Tamasa uding Japan uding Cherry Blossom Festival. Kabandong Hamadan Football Stadium Kurkalang hakakat nyo kat praba kat kendai terik unai wing arhajar arfly. Kalakring bahaya kipai ba ka JYLLA hapneng jong gajing persya obobon balang Henry kanyat bet syakman. Bun kitikal adab di Henry kabas ngusipat hagawai kalyang yakinong shnawan ki bami na ka JYLLA Lajong lakan tat no bat om sya bandi hakti ka Tamasa Cherry Blossom om tip na kanu ka daw. Kadi ka Tamasa bala pelong na ka sorkar berbala beting ka dan makahi ya ka bala iPad syaki agensi na kikinhun seng mat penyat yang baka rockski ka bapet yakidukan. Na kalyang u Antor News sabayo banyakran baginong shnawan lokal kasamla Eliliamar banyang bad usamla kersyan nang pasa uyatho bu usngodiaw ya kajing bangkain snap ka sorkar JYLLA ya kibriu Lajong ban aljaka banyo penyat yaw harinsan yaw Tamasa bala pelong na ka sorkar. Gai kabadan halendet ke sorkar baginong penyat ya ke Cherry Blossom bakhang sendon ya kibriu na JYLLA Lajong bat khot na ki company shnawan na syabar JYLLA bat India pensngol kita ki try nong shnawan. Syu uskrat tri ka seng kinong shnawan usamla ribok nong spung uyatu omtip at balai ke sorkar ka kentat ya kinong shnawan na ka JYLLA hababun kinong shna na nong penmiwan na ka JYLLA kilayo lisen na ka sorkar. Syu kinong penyat stall ka Cherry Blossom kila terwa dukan bandi kinong shnawan ha ka JYLLA banbu tangba om sya apat banbu wan namar balakhe jimbuan. Usamla ribok nong spung uyatu ha kapor balik ya kendu ya kinong penyat kipen i ka jingtho jong kinong apply di dukan ba om la banbu wan na Jingdih buat na JYLLA kat ba ka brand wine buat company long banbu. Wak kersan pi kum ka company senawan jangka kebeluan nilap ni tu ipi hatu pi lek simbentan em ha ka Cherry Blossom pi ni bu stall yang mental senam te ni yo ya stall mo di sana ni Cherry Blossom kumba ki dan di senam por balalek ni yo participate kan ni yo showcase di products ini dari mental senam pat ngasong ngok maka sarkar ka kam ailat ini di lokal mo showcase di products. Namar kani ketika festival ke platform ke bahek kan haji kumba Cherry Blossom ke bahek tamaslo kabang ila ban showcase bat bandi produk sodi namar bun kita resi wa wan kai sini ini pertelang mo kanon kai ini festival oh jisya kumka online ba apply online application kan jisya ngila expect ni ba sarkar kan promote lang yang gi lokal kan om tang yang beginong dewain ndrei ya borok pat gi lokal mo tam pi ba ayu tambalong ba mentapat ka sarkar kalong kasngap jar bat kam ailat satya ini watla bangin sei mo bangin rai tai produk sengi ki bami na ri khasi jengi kam tam bagi nemar tiso ki ni tim ni kinong rap ti sina de so hi wain bro ti sa di ki ailat long kan kam muntai sibun ki kinong sinawai kuma kani por si ong na baka by stall kala aram palat si khamtam ki no rep mo tangki badi so lane ki weekly ki ayu ni ye tharai ka wain tharai ki la kham outdoor ka kham he hi namar ba kani ri festival ba he tamba la ki ai lat pat long kan dan ni ki jimi kat tu kan ni umdei ba jimi bun tai kat tu kan ni ngi bing long bing yo jimi tai kin diat ti hakani kapon mo kumbai shong no kani ka Cherry Blossom Festival ni shisha hak por badang sedang dia kani ka festival mo ngi iba hakatu por kibun ni ma ginong shnawain hakatu por ti hakatu por ka sorkar kampat leg nilai stang ba ngiyo pade bandi namar ka sorkar hi ka alat ini bandi gini ki wine kini ko local wine local biang idon pun hak stall try dang baklang ajen live totally eg stall ni don tang ngin kanum affect re no namar ki bril ki bun ha ki bawan hapo Cherry Blossom Festival but day na kani ka festival hi bangila yo so much inspiration but kan he ka business aid namar ngiyo i ki bril ki wan kidawan mak na kini ki local wine an biya mo namar ya ki wine kum ka grape wine ane ki wine baki thiet na shabar mo ngila ban yo na wine store na bun ha ki nakeleng ka pathe unre kumi kini ki local wine fruit wine pade long ti ya ka bamantahi gidang don ki timpat da bun kan basna kini fruit wine ken kumba kal long hi mentamo kidang bun hi la first baka Meghalaya ro ka
ya kadi kan long ru kata capital of fruit wine ke kumba ka sarkar hi kala mo kala le hi ban yarap yang ki ban ai ngi ka license bakin promote yang ni ko akin bakin ai lat yang ni ban participate bakin festival cherry blossom festival te kumban shu ong no hak ngila participate teng ru hak ni ka soplang festival ka balong men hak ni mo te kala long ta ken kitu ki breu ki ba thong ki soplang e kala ai jing rap shibun ha nama bale kade kum hak festival hi baki breu ro te ki wan man thet khnang ku soplang ro an ngila i baki la yo nong hak ki nong rap e tingi kwa hi man tepat mo na kaliang sarkar bekan ailat ken gini kinong rap iro bukin yo ken kata ka jaka bakin promote dan ban kin di gini ki sok lang kan itu kena hawri ba ni ka cherry blossom jimbom yo jaka kini kinong senawan lokal wan man bu stall ka cherry blossom tu ai fidaman ong te publish bon ba ngadai riboxius nong spung ngadai general secretary jongka Meghalaya Fruit Winemakers Association ma te ngai asmo ni nang ni ntai gidan ki jingkan a brand ki nong sna wine ni ki local winemaker ba kimyo jaka po cherry blossom te wat yang aro ladan pofun ban bu stall po cherry blossom tengah ong ba ni de ki ba sna umbit wine te rapi ice stall te kumtai yong nga ba mla ban ice stall for wine dan kini ki alcoholic beverages kali kadau ki metua te rajik so jong hate kalau ba ka cherry blossom kada ka festival ba organize government kalau ka festival ka ban showcase yang culture jongi no te homemade wine nomor bangi sna wine di so ki banani nangi kada ka ka produk ki bangla ban ngi la ban showcase ka cherry blossom ma ki pri ko na ba ki wan kila ban mat kita ki wine ki bangi sna an ngala melong ngala ban nganut banong bahadum ta bagi wine bangi sna mangi even do ki de homemade ro handai ki pun ki breu na chapa ki palawan ki bamat ki ong yes kalau ka standard ka wine kalau langsung balong ki wine ha ba di India na sego ma te hakajaka ba kini kinong penyai cherry blossom kin ailat langi kini ki breu ki lani ki local products ngamtip nak daw beli kimsha yang lani kini ki homemade winemakers ban bu ka stall ha ta ka cherry blossom te na kalian juga ngan ong ko ba ngamtip balik kim ai ni haban ni kelina kila nangin haban kelina ka government balik kamsha kita ki homemade winemakers dan kini local alcoholic beverages ki ba Meghalaya ban bu stall po cherry blossom ba ki call ban ice stall sai ban bu ki kita stall sai ndai ki alcoholic beverages ma ki wine ki local beer nang mo ban comment ka bangi page chief minister udang shwan inauguration mo ya ka model winery po IHM but farmers commission te but ngaru ada way ni first batch ki ba shim ni ka course on wine making ma even though ngila sna wine mental ada ki post na ndai that's the first time ba scientifically ki beri communication wine but kini ki scientific parameters ki barangkam ki kwa ban uplifting ni ki kwa ban yarap ni andre ngam tip balik ini kinong penyat pada mata kim ailat ki local wine ban bu stall ka cherry blossom let's say government yang kwa andre maki pada ki penyat yo kim sha kata ngam la man comment nomor ngam dan kono jing pichi sha ma jadi balik business ki habi ban yo no klam yo no trai la ban ron kono showroom katakan balik kim sha te ngaru ngam tip ki onong ni onong dan bentang ngam tip itu ngang silo concern ba jaka bengin yo maka nomor ba ngila akano kono ka platform ka ba ka government ka sponsor kini ki events ma ka sha ni ban yarap den ban lift le ba promote ki local products handai ngam tip balik kim sha cherry blossom
Amla ban ong mo bagi kwa penduk museum ne kwa pendiam museum ne ka sudai tang kadi try cherry blossom event amtip balik kimsha try dingi wat benya te ngila hi try amtip tapa kata kadi kam jong fi media ka try fi habar ma ka vele sito man wat benya balik kimsha ma ka kamsuk yu fi ban approach ki ban yang bangi nilai bangi ma cherry blossom menoro te but kino ki babu stall ru kita ban mentana ni khmat ki ban don ya ka homemade wine license muncua te kino ki basushna be ru kila ban bu stall ada ki yo stall ma tak no la don hi try ko ba lai pho sa pho mut ki wine maker te la da to shubo average lai pho la lai pho shubo ka sisna nu pun mi hajar liter kai ma fi ka no hajar liter la mi kami tetap kita gunung di hidap dan river jaram nang impak don mo kita tahaduk tang ni dang sia hadian ajar laisnya mentama bangi kami ke polisi on homemade wine making te mentarang bun ki brang ya le pani license pat pani license ro kamdehi ke basuk ka sempor nganga apply license nadu very much haduk pani kentiru apa don ni license akti chunga bun kisah let's say ki beri ki dia tak ru masalah ni tentu ki berat no ru hendrai ni pek menta asnam kila khamya sina wine so yong ba khamtat mensuaru menta sendali tiet so yong sis pa ar phau ru phimyo kilo te krempap kaya rap ami kinong rap jaka bi kisah bikin berat no kawara ka kata ka ekonomi ma haka setiap jungi unong rap la kham jakabon bread iso la ne kordor mcha kham duna mar finda poi yo tentang ki khnyat do hendrai tentang mangi mentang mi so ngi hab de wat unong rap chuk per so an kat bubu do unong rap tentang hab ship kata nga thit wain kamba lai pesan hajar tengka so yo nga thit kamba lai pesan hajar tengka ndai bang shushim no so ani na jet ma ta dau ni siu kordor khan biang khna ma kha wain kan kham ba klempap ki yo nong ki dong rap ni klempap mangi ringi hab ya nong klempap matang la snang man siu sakala license klempap was tiet ka yo nong ni klempap ngam la hi man le hi maroi hab hi ting man khot you know ma wat ki tu ki priwa don dik so ki hab khot